Shalburumbrumno Teliamura Anthony Baroro Belakino Kirikoroke Matongo Tamni Male Mayung Kwthungni Jala Nogo Tongi Chawi Borokni Usapano Choprokjakkha Obdikeno Thanai Horo Teliamura Ramkrishnapur Jumbari Kamiwo Tangai Mayung Kwthung by Choprokjakkha Anthony Baroro Borokni Nok Ho Bupang Wapang Michael Jotor Choprokjakkha Obdike Mayung Kwthung Horo Phai Choprokjakkha Chasa Popo Ungui Mayung Maikero Kasarbakha Nokni Narikra bufang sebaiknya kuaiful bufang sebaiknya nok wahino berarok shaka kalambakya maikatha phiaba tabuk sajor tipano haste hapang te forest department ro mungsapano ya piche ko opti salai tolakya amse bororo tabuk obohai mangpili nugui haste hapang te forest department tam ya prisheno abono nasingjak Teliamura Ramkrishnapur Jumbari amse bororo Kampung tama Sina parambom ba Jumbari singna blei. Jumbari. Kakai mayung tam khoti khalen ka nok simida. Anor ke nok simin to narikra. Narkra bai nok na. Nok. Bising mani khoti rang kha. Bising ni re Anglia. Forest ni bukhak tei je mayung rungnai bodol tongmani phapai ka harabra. Mayung rungra phapai ka. Lama ba phara phaibe ke che sini yang ke phaya. Nongon phaya na. Mayung ma busuk nur kha. Masa. Nok krok chbai kana khata. Bilekino koktuma kaham hasini lokorangni bagai khunjukai kisa jora roi khnawi na jabadi ketaw jorani kaham shakduk mangduk naimung tuyei clinic tabuk nini ani jotini gana agotolo doliwono manthogo mong arogya da complete homeo health solution latest technique tei technology baikhe kaham shak na jadi mano arogya da complete homeo health solution no Romdi kahamke hamana shui maya angmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar burirogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srairogni jingjal diabetes eba sugar ni jingjal lomno khobi dal bidal bemugrongni kahamke shak najari mano abno karibo kifek mani bai chawi jingjalo klai tongnai ro shak hamna musung kahamke Arogya the complete homeo health solution by Kurangi Mano. Nikuma Badar Tolilen RMS Germany Krishnanagar Agartala Bihan Oporupa Bakery and Cake Shop near Sani Mandir.